Cardom Pinikarbi Prime Time Birta Longpen Nalisami Ranite Mungpi. Dr. Pinikarbi Prime Time Birta Arjuik Ha. Brainy Pytroxiar ni Dipu Karbianglong Autonomous Council Adondri Atowara Dungalong Women Karbi Students Association Mate WKS Sepen Son Plialama Potak Dharna Mate Katesong Asai Dengponlo. Alang li jompen kaning jepo na tengke soarlo ke jogwan puke piniar ni anta ke jogwan na velang pusi WKS Sepen ning jepo. La silahai otlang no katokle matuma phan so dak akang sai pivek nang chipotang pherang kya thengno nang chethandu. Ini ladak labang so dharna ki doi nang ko kabang ke ladak karbiang long la person si non milom soluk sodak atomo lap sanang jablo la poseni litum imithang sitami chidin solo sorlo tu la person si litum nang kilang rob sorlo tu panil tum nang kilang rob mate pilo nang chulang rem mate nang ko oina la person do pik lama sini litum bangke Suarlo hin pen nong silitum ne mi thang charge up thip the mate WKSA pen la person litum chi song dun de ba charge up dun thip the pate an so se no ni prangi bang je lang sami nang an so se la pusilitum hanang lang rob bom popola so kama tha ge do pen jok sini litum pini lada WKSA pen dharna ki cheng sia phong la dum da non ni tum kang ni pon a hok la te ma pini litum ki cheng sia posi ni litum la non women atum bang ka chi tong bang pini litum sami aki komre so ni to litum ni mi thang chi thek pon long sitami la bang ki litum ki cheng si lang pon litum ning oi e a thema non e prang si la son soarlo tum sana ke bar je tum do piglang le pen soarlo tum ta ki sung chi buji seroi la pasalang tum sami nang bar po la sinonili la bang so nonili tum women achum non tum da ke do bang ke non ki dam tang borpung long sitami rosmi terang pi alang le sami school men pe salang sami prandam nang lo alang le halloween panali alang le bang ke school charlie ji ba ke mang pe salang le dak an dola mara alang le school lang charlie wang lo sitami alang le fan sami la pasan school ka charlie men panali fan sami tuwar re beng cholang rep dat lo la pe la sonang taxinon ke do bom ningkan cricket home colonial long rong hang hem joy sing teron alang li hem sami alang li inur uso pi dudun lo sika teron pi alang li sitami ningkan cricket home ve alang li lapuson salang akai ke chi ake mangi doloni mo the ding lo te ni te inur aro so pi ake thek manpo bani sami nu doctor engineer manje mani bani te inur women inur aro swalo leader manje mani baleng alang li ake mang pe sang te lo charle men pen rong hang hem sami dudun lo sitami labang so so pan pe cholang rep det si aso sami pa do kok lapuson la so det takalilang ako do thulang hukuri ti so pi sami dakar dak di format lo alang li sabi ko pini ki chok chi do kok lo ta hailo mane sitami alang phan la pasana pran ma armon me de nang ja porlo athela bang so so pi da sorlo di alang li sami aprang ko pini hem chu baji kangtung do ta hai ba alang sami sumar chu pathe chu pading sa ke mang do ta hai sitami la puson si ko pini ki chok chi pena join ne pusi hukuri phan sami apran armon de sitami no la bang so hukuri phan apran armon de pa sitami alang li tum a hok pe da kang sai long le de so se ni tum thek dam long athe a hok pe da kang sai ke long e bang ke non sitami ko mane tu mangala pason ji jui phai phui pason se ni tum ar long women ke se hin pe la sila de la ako non do thula rina rong pp alang li sami lagi ko pi salang lagi chok chema alang li inu sarpi buria munit alang li rit pen ke wang sitami alang li phase la pason se to re benglong chulang rem de la sila se minutum ning duk pi la hai alam ni tum arjulong si ni tum women ke se tu mangke do de sang se mane inding ko solo arong re dalo ni tum hem ke do joy phani tum ning sam se dalo a holo ni tum la women ke se tum ta hem do isomar do ipinan do sitami ni tum ta ni tum rada phan kangsa rada phan ka chi song du je phati tum ning hang lo sini tum nang barlo la so nang thak sia ko non sitami ka viral labang so dogmuka long rosmi teron pi alang li bihari pe la pason sin non viral lo facebook long bistami jui phun lo la sila bang so pi aphan sa minute tum mangi in thek lok pe ni tum therak pig lo nil tum ka WKSA tum mate therak pig lo pe ning duk pig lo la sin non la bang so au so pi phan sa mi tum non ki nep ji ba ki ri je pha tum chi sig lo la pen atumi sa min tum alang li phan la bang so ke viral la phuthang ni tum case dipus tami FIR pidam lo la det lo pelang tangti aku ni tum dogmuka thanal sa mi la bang so lo palipo la sila bang so rosmi rong teron pi la pen la so ki chia so pan kle tum ke ritar li vek ji le pen nep ni tik ni su tami do de sang se pusini tum matha pon lo
lapena ko do chelang ni litum nang kachuning ri kang tunga mangke non ke do bom la political leader atum alang litum sitami non ka jadi puni sitami labang sukar biang long alang litum ruling bom la posenil tum kalang fans tami jong nang koklo ba chuning ri nang koklo non jitu la kar biang long ki sol luk pasod dak along nang litum sitami nang lang dun tha mate sor lo pan amma nang pitha a the sor lo pena join ni situm kar biang long sanola ana la so district pachi pudun peni tum arleng the sami man long lo bai tum politician sami tum man dun long lo la posin non ki do prong a politician a leader atum do ans tami nang litum labang sukar biang long non so luk so dak la ha to mon lang no bang ke nang litum sami ke pang stam je phan law and order tum phan ni litum kachi song sita minil tum teng tonte sita nang litum phata chuning ri lo nang litum sami la sor lo phan bang ke la ha ya ki sung pe ne pe jok dun tha la lo सांस्कृतिक महासभा होम के थोमांगदेंग चोकलिम क्लेमबंग फमाई पियालोंग खेबारी मजुटांग के राइकोम लापेन के पचटाक पोंजी अफानपुरा प्रेनी फाइ ट्रोकारनी दीपू फार्मर ग्रो सेंटरा लोंग आसना पथाक चेपाराइपो सांस्कृतिक महासभा कार्बियांगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी लापेन मंडल कमिटी अटोम्पेन प्रेनी फाइ ट्रोकारनी दीपू फार्मर ग्रो सेंटरा लोंग सांस्कृतिक महासभा असम के थोमांगदेंग क्लेमबंग फु अमाई पी पदोसी खेबारी मजुटांग के राइकोम जियाफान इसिया वारसाई थोपो लासो फरमान कपादोपन रात अमे पियालोंग पद्मश्री धनेश वारिंटी बिदुर बरुआ फेरंके संजू बोरा देबेन काकोटी अलांगलितुम चेतोंदो जयमेका टेंगपेन आदाब लामाइन थुरपोंसी कारुलिटांग अतुमा फान आरचोसी हिरजुमे चोहांगपो অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত চহৰসমূহৰ ভিতৰত ডিফু এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত চহৰ বৃহত্তৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিটো লোক সংস্কৃতি এখন ডাঙৰ ফুলনি বাৰীত যেনেকৈ বিভিন্ন ৰঙৰ ফুলেৰে সুশোভিত কৰি থাকে কাৰ্বি আংলং জিলাখনো তদ অনুৰূপ একেই বোধহয় অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি মাটিকালিৰ জিলা হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰু এই কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰে আৰু ইয়াত বিভিন্ন লোক সংস্কৃতিৰ আবাসস্থল সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমে কাৰ্বি আংলং জিলাত আমাৰ এখন জিলা সমিতি আছে থানেশ্বৰ নেওগৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আজি প্ৰায় 11 বছৰ কাম কাজ সম্পন্ন কৰি আছে ডিফুত আমাৰ আঞ্চলিক কমিটি নাছিল পৰম সৌভাগ্য আনন্দ বিষয় আজি কিছুদিন পূৰ্বে ডিফুত এখন আমি আঞ্চলিক সদৰ সমিতি গঠন কৰিছোঁ আৰু সেই ডিফু সদৰ সমিতিৰ আতিথ্যত আমি সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমে আজি এখন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াত আমি আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে অসমীয়া ভাষাই যিটো ধ্ৰুপদী ভাষাৰ যিটো স্বীকৃতি পালে এই স্বীকৃতিটো আমাৰ অসমৰ সকলো ৰাইজৰ লগতে সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমেও গৌৰৱ আনন্দ বোধ কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে আমি গুৱাহাটী মহানগৰত ৰাজ্যিক ভিত্তিক এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ ওপৰত আমি এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিম লগতে দুৰ্গা পূজাৰ দশমীৰ দিনাখন আমি আমাৰ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমৰ সদস্যসকলে অসমৰ যিমান আমাৰ সদস্য আছে সাধাৰণ সদস্য আজীৱন সদস্য পৰম সন্মানীয় সদস্য এই সকলোৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিম আজি এইটোত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম লগতে অসমৰ লোক সংস্কৃতিসমূহক বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো পৰম্পৰাগত লোক সংস্কৃতি আছে ইয়াতে বহুখিনি জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস এইসমূহকো যাতে বিশ্ব দৰবাৰলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টা আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই অসমবাসী ৰাইজক জনাবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসম কেৱল অসমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই কিছুদিন পূৰ্বে বিহাৰলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু সুদূৰ বিহাৰৰ পাটনা চহৰত সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমে দুটা দিন 4 ঘণ্টা 8 ঘণ্টাৰ লোক সংস্কৃতি পৰিৱেশন কৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অসমৰ লোক সংস্কৃতিক আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা বৰ গৌৰৱৰ বিষয় আৰু কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ যিটো আঞ্চলিক শাখা গঠন কৰিছে যিখন কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি আছে মই ভাবিম এই জিলা সমিতি আৰু ডিফু আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগিতাত ইয়াৰ যিখিনি লোক সংস্কৃতি এইখিনি সত্য সুন্দৰভাৱে
আমি অসমবাসী নহয় ভাৰতবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকক ইয়াতে জনাইছোঁ যে 2009 চনৰ এক পবিত্ৰ ক্ষণত গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাত চহৰত সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু 2022 চনত কাৰ্বি আংলঙৰ সুযোগ্য সন্তান তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আমি সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমে কাৰ্বি শিৰোমণি উপাধিৰে আমি বিভূষিত কৰিছোঁ। সেইটো ইয়াতে কৰিছিলোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে জানে। গতিকে আমি এই পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনক আমি আজি সভা শেষ কৰি আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী ৰংমং ট্ৰাং ডাঙৰীয়াৰ আজি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে। আমি সভাৰ শেষত তেখেতক বাসগৃহত গৈ আমি তেখেতক এটা বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি আমি আজি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম। গতিকে এই পাহাৰীয়া জিলাখনৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ লোক সংস্কৃত, লোকগীত, লোকমাত, লোকনাচ, লোকবাদ্য এইসমূহক কেনেকৈ বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। Prenify Troxiarni APHLC Dhansaria Rameipu Mohan Singh Tokbi Lapen Lamjai Sarpo Bikram Rong Paratompen ke Damtang Karbianglong Rong Asaramaya Tompen Kaning Jeponke Asontina Lam Theamat ke Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen Sorkar Aphan Jongaret Koyaret Nangni Lapen Sor Sararet Titi Nangni 6 Schedule ke APHLC Atom Sikapa Phupu Akoi Kipia Lam Thiapathak APHLC Dhansaria Ramaipu Mohan Singh Tok Bipen Lamjai Sarpo Bikram Rong Pharpen Karbianglong Rong Asaramai Atomaphan Karju Lapen Langvo Kipi Patpo Media Thengno Cheklang Bangla hello Je News along Theglong Karbianglong Rong Asaramai Atum de La Lang Tum Press Meet Banglo Jenon Malom la okwai katior bate lahaya video langnu viral la puthak de mane CM Dr. Tuliram Hangafan lahaya lam ke pulong le development alam si ni chotnai ji lapen ke development alam si puchotnai halai bisar kindar ka do ka veke lake rong asar atum si kabisar bindar ji lapen ke karbiri chotum pusi alang tum dak pangdak kono nasilo so puthak nirtum karju gang tung lamate alang tumfan lamboy bangke lahno je ahog tema rong asar ruba sartum dolo rong asar amai dolo lapen ke ason dolo dak rong kosolhom karbiri cho dolo bepin po dolo ahog tema kang sai nang ji ke alang tum sipula he to alang tum sai nang po sitame halaka chiplang vek arlo so am hang thek dak lapen ke RJ bolonta chini pamme ke hala so rong gangbura vedet lo malaho pusi arjuna kokpo ate hala bang so rong asar vedet ma rong asar jong si dolu te rong asar tomong si bisari patang te hala so rong ke alang tum chini kopia pot ni ani si ing samri la alang tum la so jong si alang tum si kang sai atum lo lapen ke bisar kindar atum lo patang te hala so fan nep nang si pini ani si ke rong asar mai pensi kang sai theglong sonte pusiri tumake chuni ripon thulo lapen aku do thulang alang litum rong asar mai che seng det pen ningkan ko alo ke klem tang lata ni tum karjulo la klem det pen pinani si alang litum kang sai mate kenep dun mate la puson arolang lo phan kinep dun ke ni tum non putok la theglong le pinla athe la hai ke plotang te rong pe sinang manlo rong pe si ke banglo Karbia khayan potang te rong pensi rong dolo anu tin bang putin ta rong dolo halaksa rong pensi angkur lo tangte angkura philong hadak sidu pulu tangte angkura philong tumpan ka helang nang jima kithum nai ma ke pa hor pinai ma puge rong asar tum pulu tangte alang tum no support bangke alang tum nebduno sonte ba neb ednang pudon ke energy geding sita non ma ke party hoi pen etu APSL situm hangjo hanghai si alang tum ma ke non ma ke nang chonplot ba non ma ke media thengno chiklang uson si ni tum ke thekmolong mate ni tum ke punang kokpo athe pipolo Karbi Anglong ke amalik plotang te non ke Dr. Tuliram Mohang di CM Tuliram Mohang si alang like Karbi Anglong ke CEM cholo putang te sia council long ke akling silo la hello tangte me heno si tame ko pipolo alang tum kang sai dunji
rona be lapen ajak ko be dello mal ha council tumta arju dam memele athe council ke cm sa ke thelo cm pen luen order thu tami cmc dolo lapen kapre department development tami cmc dolo ajar long tami cmem tum sidak dolo athe labang so pa claim ji afan mate labang so pa chari afan itum election pathulo mate election pathulo rara tum meselo pusi alang tuhan pehai mate pehai dat pen no ke alang tuhan pudunong le plotang te lake komada fansi pulang pusi ni tengke karjulo nanti media hoya tengno pen tami itu karjulo ro saramai fan athe la tum hayong si pulong le sorgari gamura mate la ro saramai tum yong si la sokang sai potang te nang tum kang sai ta theglong bomlo nang le tum ki pudan nang theglong bomlo son te ni tum ta cm fan ke pudam de je polo ro saramai tum hasi piposi na tum sai se delo banar tum sai ni pusi na tum nang tuning je polo alang tum bisaro alang tum neblo nora pit bangke aku alang le tum si ahok pet ka bisari bate ni tum ro saramai phana par juje det palang le tum make non make aku kachudin tu labang ke kunat pen nasi alang tum kelang nasi chudin lo ajad alam makam stame rong besi banglo rong pen bang te rong sar tum si ne paprang na po ro saramai tum si ne paprang si bisarna po lalu tante anu gapek tum ha chupati ninjok loji lapen anu gapek tum chupudin jok loji lapen chudin nunja kam ta vedat ponang le tum si kadok ka beta development akam ke la ke hok lo tema pu claim na po sitame dak nang ta koi thedo thalak ale ga chian phan pusi ki pu la ke ale ga chian pu ta te komat lo no ke rar tum thek dak lo je non na ke political party tum thur pak lo ban social organization tum thur pak lo ke la hai aron lang nu mata la hai ka chokle ma tum ha ke ing sai nai pu thur pak phir ma ke nang tum ta nang thur lo na tum ta pulo o nang tum ale chian phan ni tum ale chian phan pu kona lo ale chian ke ahok pet pu tang te na tum sai lo tang te ni tum ke na pu dunji akam chabe nirtum ke na chudin ya kam sabe athe pipolo nirtum longta ro asar dolo na tum ta ro asar lo na tum ta ro asar mai lo son nak thaksi na tum sia mai dolo na tum sia peng dolo na tum si man hotman ke na tum long si dolo na tum si bisar kendar ke aja ko na tum si dolo na tum nok si lo so kam claim potang te pira si ni tum na punuja phan ne tum a oda ve de je polo cheta pinar ni si na tum ami thanga kam che claim pe det pena jok rara tum ki dono dak ka chelang pan che thlak me ka chelang pan chin so me de karbia morjot ki jor karbia morjot ki dam joini sin ni tumta che khang le sin so lam ke pang dak na ko lo non het jong kara ko tumbang media long thek long alang tumbang ani ye la son ha sik sidul ke pa phuk pu alang tum pu sik sidul ke kamal pa phuk alang tumbang non da chin ni la lasi la hai hang drom de athon drom de alam ma ke ni nang ni non ke dam tang da la ticket ki pira ke ende lage 60 dul pa pukali ko pilipenta bihari pan pidet inke ha deopanita sorpon telenga pan pidet lage 60 dul pa pukali ma depen ke dam tang pistol huta 2021 pistol huta long recap to your debt lage ha ke 60 dul ke pa pukali ma जो लहाय लांगदम बा मेसी ला कारा तुम निंगे नगी लपेन अलांग लितुम बंके हला केचे सोफन बिसार किंदर ठेकथेसी न आफी चिरुई रंग ऐसी लाय तुम आन के ठेकरे बिसार ठेकरे पुते आन तुम बिसार न ल मीडिया लो न तुम पकलांग न कोना न तुम न तुम के बिसार मा असा डॉक्यूमेंट्री पकलांग न तुम तनन पुआनी त ठेकलोंग लेद मती लासन अलांग निंगे चत बंगे जोकी kita akam paklang no na tu don anani ki ding de minor rape case ko na ke ong ni karbiang long jum purlu la ha ke bongosena pengela rss tu makam mati la ha chini nei la si keche so tu man tum bisa thik the si a phi si chirui rong la son ma ke chok chelu la sini tum la pachini jak lo munon phi la son a phi chirui kam ma ke klem nang ni aprang si dam nang pu li tum che song thip nang pu non ko ani la orlang no tu choklem karbiera phan pathera la so no dhani sor lo tu choklem nasi la son mane mahang jurete na kam paklem long ni pulote na tum bisar non paklang non document paklang non na tu media thing no paklang non ko na nam na tum bisar ta indu ta elong ta thelong le na tu kara hin bisar pu thelong li pin na asina tu insai no
kiche sofat buarbak tan ma chok kelo na tu inside serang no law and order ahin pinani po alam nigel mati actually ke law and order pipete joge minor afan se rap ang se lagi laha ke pokso ke salam do 10 years jail laha alam do lasi na tum matha pamitu bangke hala ka biricho ta bisar po ta aya to laha bangke bang bisar ji nong idam tanda bang bisar bom ke ka biricho tu ma thang duty chiklem bom ke misen alang tu ma choro nagi Preni Paitrokarni Asamangkang Pialong Mukhyamantri Nijut Moina Soni Mate Scheme Pen Check Kerona Mai Kang Popana Somsi Karbianglong Arlualongta Prekjam LAC Dimalongta Check Kerona Sai Dengpo Bukazan LAC Apharma Town Karbianglong College along Bukazan Higher Secondary School Vivekananda Higher Secondary School Lapenstown Karbianglong College along Lokachar Dibom Arloso Maratum Atiklo Jonwang Financial Assistant Longponpo Lokachar Yahin Am Sose ke Paprang Dunji upon Akejoy to Kopisi Deputy Speaker Assam Legislative Assembly MLA Dr. Numal Momina Reading Pen Check Keron Pon Amai ke Padupon Mukhyamantri Nijut Moina Scheme at Check Keron Pon Amayalong Deputy Speaker Assam Legislative Assembly MLA Dr. Numal Momin Additional District Commissioner Debahuti Bora, Bukazan Education Block a Chairman Sardili Bay, Stone Karbianglong College along a Principal Anil Chandra Das Pen Chenglok, Lothan Bang Lapen Lo Charlie, Arlosu Maratum Chetongdu. Tang tipini Krabi Prime Time Birta Bang ke Kang Toniklong, Kadoka Vitame, Do Me Tak Me, Kurwang Tu.